Kongo mu cyerekezo gishya cy'impaka aho ihamagazwa rero ry'umuvugizi wa FARDC ryongeye gukaza uburakari buremereye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ndagaruka ku nkuru ndende kandi igaruka ku gihugu cy'u Burundi aho kugeza amagingo ngaya u Burundi bukomeje kugaragaza umwuka mubi ufitiye u Rwanda nyuma y'ikimande zombi zimaze igihe by'umwihariko zifite ibyo zishinzanya. Ndagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa cyane cyane ku banyekongo barenga 100 bamaze gupfira ku butaka bw'u Burundi aho bari baragiye nk'impunzi. Ndabashuje mwese kandi mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije kugubwa neza cyane nako kandi mbaye kazo mu makuru n'ibiganiro byacu mu makuru agezweho muri kano kanya. Kanda subscribe niba ubwa mbere ugeze hano kugira ngo ube nimero ya mbere mwazajye badukurikira maze utanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese turebere hamwe ayihuta kandi akomeje kugenda avugwa. Murasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hakomeje kugaragara umwuka utari mwiza nyuma y'uko amazi imisi havugwa ibigendanye n'ihamagazwa rya bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye ndetse n'abandi bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Kugeza ubu ngubu ku butaka bwa Kongo rero hakomeje kugaragara imvururu zaba izikomoka ku mirwano ikomeje guhuza ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo n'umutwe wa M23 ndetse hakiyongeraho kutumvikana gukunze kugaragara mu nzego zigiye zitandukanye zaba iz'umutekano ndetse n'ibindi. Nubwo bihagaze bityo ariko kandi Kongo cyakomeje guhagarara buguma ndetse iracyakomeje gushimangira ndetse no kwerekana neza yuko yiteguye gukora iyo bwabaga kugira ngo ikomeze kugenzura ndetse no gukomeza kugerageza kurebera hamwe rero uburyo bahangana n'uwo bise umwanzi cyangwa se n'uwo bise uwateye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Amakuru yihuta cyane kandi akomeje kugenda atugeraho arashimangira ko hongeye kuvuka impaka ziremereye cyane nyuma y'ihamagazwa ry'umuvugizi wa FARDC hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi bikomeje kugaragara by'umwihariko mu gihe bamwe mu bakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Kongo bavuga yuko buri musirikare wese wa Kongo uzajya urangwaho n'imyitwarire itari myiza ashobora kuzajya hanwa. Ni mu gihe kandi ku butaka bwa Kongo hongeye kugaragara igihano cy'urupfu nk'uko amakuru tugera bivuga. Abaturage nk'uko bikomeje kugenda bigaragara bahuye n'urugomo rw'inyeshyamba za Mubondo nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Bagaragaje uburakari bukabije by'umwihariko ku cyemezo cyo guhamagaza Captain Anthony Mwarushayi umuvugizi w'akarere ka 11 ka gisirikare mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ikinshasa. Iri hamagazwa kandi rikurikira amagambo y'uyu musirikare aherutse gutangaza ku mugaragaro aho yavugaga ibyaha bikekwa ko rero bamwe mu banyepolitike bari nyuma y'ihungabana ry'umutekano mu turere twa Maindombe, Kwango ndetse n'ahitwa Kwiwu, uturere twakomeje rero guhura n'ibitero bikomeye cyane by'umutwe wa Mubondo. Nubwo rero kandi ubuyobozi bwagaragaje ko ari icyemezo gisanzwe, iryo hamagazwa kandi ryateje impaka zikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu baturage bo mu turere twibasiwe n'urugomo mu kibaya cya Bateke. Kandi kimwe rero mu byakomeje guhura n'ingaruka zikomeye cyane z'ibitero bya Mubondo, abaturage benshi basanga iri hamagazwa ari uburyo rero bwo guhisha ukuri ndetse no gukumira ibivugwa ku bayobozi bamwe bakomeye cyane mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi gakondo wa kwa Mufu Stay Liberia yashimangiye ko adashyigikiye gufatira ibihano cyangwa se igihano Captain Mwarushayi. Yagaragaje ko kandi icy'ingenzi atari uguhana ahubwo ari ugukora iperereza ryimbitse ku mazina yavuzwe muri raporo za gisirikare zigaragaza inkomoko y'inkunga y'umutwe wa Mubondo nk'uko amakuru tugera bivuga. Uyu muyobozi yongeye ko kandi uko ibintu bihagaze bigaragaza icyuho mu kumva inshingano z'igihugu. Umusirikare ahamagazwa by'umwihariko kubera gutangaza amakuru akomeye cyane ku mutekano mu gihe kandi abakekwa kugira uruhare mu bikorwa by'urugomo bakomeza kwidegembya nta nkomyi. Nubwo kandi bimeze bityo abaturage bo muri utu turere bakomeje kugaragaza icyizere ndetse n'inkunga yabo ku ngabo za FARDC bazifata nk'ingabo rero zibarinze ndetse n'umufatanyabikorwa w'ingenzi mu
rugendo rwo kugarura umutekano n'amahoro mu bice byazajwe n'inyeshyamba za Mubondo nk'uko amakuru tugera bivuga. Hamaze igihe kinini cyane ku butaka bwa Kongo hagaragara ibibazo bigendanye n'umutekano muke cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, ndetse benshi bakaba bakomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko mu gihe n'ubundi impande zombi zikomeje kugenda zihangana zitakwicara ngo zigire ibyo ziganira, umutekano uzakomeza kuzamba. Ibi ngibi kandi bikomeje kugaragara gutya muri iki gice mu gihe murashazuba bwa Kongo ho ibintu bikomeje kuzamba, haba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, aho intambara zikomeje guhindura isura zigatuma ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage bakomeza guhunga. Leta y'u Burundi biravuga ko imaze igihe igaragaza uguhuzagurika kudasanzwe mu gihe ivuga ko igerageza gukemura amakimbirane ari hagati yayo ndetse n'u Rwanda. Iyo iteye intambwe rero nziza uyu munsi, ejo isubira inyuma, yavuga amagambo y'icyizere, ejo ikereka Abarundi ko kuzahura umubano bikiri kure nk'ukwezi. U Rwanda n'u Burundi ntibicana uwaka kuva mu mpera za 2023 ubwo bwarushinjaga gufasha umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara ukorera murashazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni ibirego kandi rutera utwatsi rukanagaragaza ko nta Murundi n'umwe ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo rukorana nawe nk'uko bigaragara. Ni kenshi habaye inama zari zigamije gukemura amakimbirane y'ibihugu byombi, guhera mu yahurije abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga i Zanzibar muri Tanzania muri Nyakanga 2024, kandi uko zabaga niko rero hatangwaga icyizere ko umubano ushobora kongera kuzahuka cyangwa se kuba mwiza cyane. Ku rundi ruhande ariko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yayoboraga inama, zaba izamenyekanye mu itangazamakuru ndetse n'izitaramenyekanye, akanagaragaza uko rero u Rwanda ari umuturanyi mubi ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo. Mu gikari byagaragaraga neza ko rero adashaka ko rero umubano uzahuka. Icyakoze muri urwo rujijo rwose, Perezida Evariste Ndayishimiye yateye Abarundi, by'umwihariko Ambasaderi Albert Shingiro wahoze ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi, yakomeje rero guhumuriza abaturage abagaragariza ko amahitamo yonyine bafite ari ugukora ibishoboka kugira ngo babane neza n'Abanyarwanda kandi ko bizashoboka. Ati nta mvura idahita. Muri Gicurasi 2025 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko iyo yahuraga na Albert Shingiro usanzwe ari umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, bombi bagaragazaga ubushake bwo kuzahura umubano w'ibihugu byombi, ariko ko Perezida Ndayishimiye adobya ibiba bimaze kugerwaho byose nk'uko bitangazwa. Yagize ati ariko ikibazo tugira nuko rimwe na rimwe Perezida w'u Burundi atanga ikiganiro mu bitangazamakuru mpuzamahanga ashinze u Rwanda bikaba bitudindiza mu byo twifuza. Ntabwo ari Abanyarwanda gusa ndetse n'Abarundi bifuza ko twagarura umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yifashishije umwe mu bajyanama be wita umuvugabutumwa Isidore Mbayahaga, n'umwe rero mu bagiye bibasira bikomeye cyane abayobozi bo mu Rwanda kuva mu rwego rwa politike ndetse n'urw'umutekano. Ibi byose byerekana uburyo rero intero y'amahoro ari ikinyoma kuri leta ya Gitega nk'uko amakuru akomeje kutugera bivuga. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yakoze ikosa rikomeye cyane tariki ya 5 Kanama 2025 maze akura mu nshingano Ambasaderi Albert Shingiro wari waramufashije kuzahura umubano w'u Burundi ndetse n'u Rwanda muri za 2022, amusimbuza umuhezanguni utishimira no ku mbuga nkoranyambaga nk'uko bigaragara Dr Edouard Bizimana, umwe mu bantu bizwiho ko akunze guhangana n'u Rwanda ndetse mu minsi ishize aherutse kwataka ubuyobozi bwa Katari. Mbere yuko Dr Bizimana kandi agirwa minisitiri, yarasanzwe yibasira leta y'u Rwanda akoresheje urubuga rwa X, akanatesha agaciro impungenge by'umwihariko Abanyarwanda baterwa n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufite abarwanyi muri RDC ndetse no mu Burundi nk'uko bitangazwa. Tariki ya 3 Nyakanga 2025 Minisitiri Bizimana yatangaje ko FDLR itakiri ikibazo ahubwo ko ari urwitwazo u Rwanda rwazanye kugira ngo rusahure amabuye y'agaciro yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, kandi ngo icyo ni ikinyoma kitazaramba.
umuyobozi w'umuryango Focode kandi uharanira uburenganzira bw'abarundi bwana Pacifique Ninahazwe wagaragaza ko Minisitiri Bizimana ari umuntu urangwa n'imvugo mbi utukana ushobora gushyira Uburundi ahantu habi kurusha aho rero bwigeze kuba mu rwego rwa diplomasi mpuzamahanga. Bwana Ninahazwe Pacifique yagize ati rimwe mu makosa leta ya Ndayishimiye izicuza no kuba rero yaragennye Edward Bizimana nka Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ni Minisitiri ukoresha imvugo ijya kuba by'umwihariko ya gishumba, mu gihe abahuza bari gukora kandi bishoboka kugira ngo bafashe RDC guhagarika intambara iyo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara, ndetse n'akarere kugira ngo umwuka mubi rero uhagarare. Tariki ya 3 Mutarama 2026 Minisitiri Bizimana yakoze amahano akomeye cyane yibasira leta ya Katari akoresheje amagambo mabi amumenyereho. Ku rukuta rwe rwa X yitwa Twitter, Dr Minisitiri Bizimana yatangaje ko leta ya Qatar ikoresha ijambo ndetse n'amafaranga ifite mu kubuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatira u Rwanda ibihano cyangwa se ingamba. Yagize ati ni ingenzi kugaragaza uruhare rubi rwa Qatar ikoresha ijambo ndetse n'amafaranga ifite mu kubuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufata ingamba. Aya magambo kandi yatumye Minisitiri Bizimana yotswa igitutu maze asiba ubu butumwa bwangu mu rwego rwo guhosha umwuka mubi cyane wari watangiye gututumba hagati y'u Burundi na Qatar. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuguruje uyu muyobozi ku mugaragaro. Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati ni ngombwa gushyira umucyo ku bwumvikane cyangwa se kubyumvikanye nabi no ku magambo adakwiye arebana n'umusanzu wa Qatar mu iterambere ndetse no kubaka amahoro. Amagambo yatangajwe na Minisitiri Bizimana kandi n'aya Perezida Ndayishimiye ashimangira byeruye ko nta murongo ngenerwaho u Burundi bufite mu biganiro by'amahoro bigamije kugarura amahoro n'umutekano mu karere, uko buri wese avuga ibye nk'uko bigaragara. Nubwo bihagaze bityo ariko kandi u Burundi buracyakomeje gushimangira ko buzongera gufungura imipaka ibuhuza n'u Rwanda, ari uko rero u Rwanda rutanze bamwe mu bagize uruhare mu kugerageza guhungabanya umutekano cyangwa se mu kugerageza cyane n'ubundi mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza nk'uko byama bigaragara. Nubwo bihagaze bityo ariko kandi cyangwa se nubwo bikomeje kugenda bitangazwa bityo, nanone abasesenguzi basanga u Burundi ari bwo bwahombye ku rugero rudasanzwe, kuko rero u Burundi busanzwe bukomora byinshi mu mahanga ndetse bakanageza byinshi mu mahanga. Ubu ngubu bikaba bisa naho bukene bugiye kurushaho kuzamba muri iki gihugu cy'u Burundi duhana imbibi nk'uko amakuru yama aratugeraho abivuga. Nanzurire kuri iyi nkuru ivuga iti kubera iki bwana Nicolas Maduro wari usanzwe ayobora igihugu cya Venezuela uherutse gushimutwa cyangwa se gufatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yapfutswe amaso ndetse n'amatwi igihe yafatwaga. Iyi ni imwe mu mafoto rero by'umwihariko ya mbere ya Nicolas Maduro by'umwihariko yazungurutse isi yose nyuma y'umwanya muto yafashwe mu gitero cy'ingabo za Amerika, ifoto itazova mu mitwe y'abatari bakeya. Bwana Donald Trump niwe wenyine rero ubwiwe yasohoye iyi foto ku rubuga nkwandiko rw'iyo rwa Truth Social, igihe rero uwari icyegera cy'umukuru w'igihugu rero cya Venezuela Delcy Rodriguez yariko asaba icyemeza ko rero umukuru w'igihugu ndetse n'umugore wiwe bari bakiri bazima. BBC News yegereye abahinga mu byo rero kwivuna abanzi n'ibya gisirikare mu bigendanye n'imico umuntu rero yofata muri iyi foto ya mbere, aho rero Maduro aboneka yambaye umwambaro w'inkino, iminwa isa rero by'umwihariko niyiboshywe, amapingu, amaso ndetse n'amatwi byiwe bizibiwe nk'uko bigaragara. Nk'uko rero bivugwa na Mike Chanciani, umukoroneri w'umukukuru cyangwa se umwe mu bakoroneri bageze mu zabukuru mu gisirikare kirwanira mu mazi, akaba yarahoze ari umujyanama mukuru rero mu bijyanye no kwivuna abanzi be n'umutekano mu kigo Center for Strategic and International Studies. Leta ifata rero ihagarikwa ryiwe rero by'umwihariko nk'ikibazo kijyanye no kubahiriza amategeko ko rero atari igitero cya gisirikare, kandi ifata Maduro rero ariko nk'imfungwa nk'uko bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi ngibi rero by'umwihariko ni bimwe mu byakomeje kugenda bitera impungenge. Yongeraho ati ibiboneka ubwa mbere rero mu majambo akoreshwa ndetse no mu kuntu rero afatwa. Yarafashwe ajyanwa mu bigo rero by'ibohero, kandi ibintu byose bikorerwa umuntu uwo ari we wese yagirizwa rero icyaha birakurikizwa kuri we.
nk'uko rero abahinga babivuga muri icyo gihe ubu bwoba ari uburyo rero busanzwe cyane cyane by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bikorwa rero nk'ibyo bamufunga amaso ndetse n'amatwi. Ubu ni ubuhinga kandi busanzwe bwo gufunga umuntu mu bikorwa by'igisirikare by'igisirikare bufasha rero by'umwihariko mu kunumya umuntu ndetse no kumutandukanya n'abandi, ntashobore kuvugana n'abandi ndetse no gukingira umutekano w'igikorwa mu kubuza uno muntu rero kumenya uburyo abantu, ahantu ndetse n'ubushobozi byakoreshejwe muri icyo gikorwa, bivugwa na John Speech, umuhinga mu bikorwa rero bya gisirikare ndetse n'intambara zo mu bisagara, akaba kandi ari n'umukuru w'igisata cyigisha intambara zo mu bisagara mu kigo Modern War Institute c'ahitwa West Point nk'uko bitangazwa. Bwana Mateo Saville, umukuru w'igisata cy'inyigisho za gisirikare mu kigo Royal United Service Institute, aremera ko rero iyi migigwa iri rero mu mikenyuro ya gisirikare nk'uko bigaragara. Bwana Nicolas Maduro agira ati ahanini bikorwa by'umwihariko kuri Maduro, agira ati ahanini bikorwa mu ntumbero yo kumutururiza kandi ntashobore ndetse no kwiyumvira gutoroka, ariko kandi no kugira by'umwihariko ntibimworoheye kumenya umuntu n'umwe rero by'umwihariko mu ngabo za Delta Force zagize uruhare rero mu ifatwa ryiwe. Hagati aho kandi bamwe mu bihweza ibintu ndetse n'ibindi berekana ko rero kubona Maduro rero yambitswe amakasike na headphones ari kubera urugendo rw'akajugujugu yagize igihe yajyanwa rero mu bwato bw'intambara Iwo Jima, aho rero ubu buryo bwo gukingirwa ari ngombwa. Ikindi kintu rero abantu bibaza ni rirya rero cupa ry'amazi Maduro yari afise mu minwe nk'uko bigaragara. Kansia ashimangira ati ndabifata nk'ingingo isanzwe yo kubungabunga amagara ndetse n'umutekano ku bafashwe by'umwihariko bakeneye amazi, ndibaza ko rero ari ingingo isanzwe cyane. Iyi sanamu kandi cyangwa se iyi foto kandi yerekana Nicolas Maduro yambaye ikintu mu ijosi. Kubwo abahinga BBC yabajije ni cyambarwa rero cuzuzwa impwemu cyo kurokora rero ubuzima, gilet de sauvetage, lift jacket, nk'abirya rero bikoreshwa mu ndege ndetse no mu bwato nk'uburyo rero bwo kwikingira iyo bishitse rero ingenzi igakorokera rero by'umwihariko mu mazi. Iyi ndokora kandi iyi ndokora buzima kandi isa n'ifise uburyo rero bwo kuyuzuza umwuka ndetse n'ubundi bukoresha amacupa yacyo buboneka ku dupira rero dutoya twambitswe kuri yo. Byongeye kandi bamwe mu bihweza ibintu ndetse n'ibindi baravuga ku tuntu rero tubiri, kamwe rero gafise ibara ry'umucungwe uhishiye ndetse n'akandi kirabura tuboneka inyuma y'ibiganza byiwe. Utu dushobora rero kuba ari udukoresho two kumurika rero mu gihe cy'umwiza, tukaba rero twambikwa abantu iyo bari mu ngendo zo mu ijoro kugira ngo rero byorohe kumenya abari bo nk'uko amakuru yama aratugeraho. Ariko kandi iyi foto ya Maduro kandi ishobora kuba yerekana ingene ibintu byari bimeze igihe yafatwa. Urebye aho rero ibiganza byiwe birerekana ko rero by'umwihariko ashobora kuba yari aboshywe amapingu, hanyuma rero impuzu nazo umwambaro w'inkino zerekana ko rero ashobora kuba yaratewe atiteguye mu masaha yitereye ijoro. Ibi kandi birajyana n'ibyavuzwe na Perezida Donald Trump yemeje ko Maduro n'umugore we bombi bafashwe bariko rero bagerageza kwiyugaranira by'umwihariko mu cyumba ntamenwa mu kirimba ca Florent Tiyuna. Trump yavuze ati yariko rero agerageza kwinjira mu cyumba ntamenwa rero ariko kwari ukwihenda kuko rero n'ubundi twari kumenya urugi mu masegonda nka 47 nk'uko bigaragara. Yaruguruye kandi umuryango ariko kandi biranka ko rero awugara mu kanya isasu rero yari yaturushijwe ku buryo rero by'umwihariko atashoboye no kwinjira muri icyo cyumba. Ngahe nguko rero ni zimwe muri operasiyo zakomeje kugenda zivugwa cyane ndetse zinagarukwaho cyane mu gufatwa kwa Bwana Nicolas Maduro usanzwe ayobora igihugu cya Venezuela. Ku munsi w'ejo nibwo yagejejwe mu rukiko rwa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugeza magingo aya ngaya akaba akomeje kugenda aburanishwa. Mbashimire, twongere gusubira mu kanya.